ऐतिहासिक बांदोडकर खेळा मैदानाच्या कामाक निमणो मुहूर्त सापडलो. रोखडेच ह्या खेळा मैदानाचे काम हातीन घेतले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. हे खेळा मैदान युनिक पद्धतीन बांधतले अशें गोविंद गावडेचे म्हणणे. Rampal football ground, again and again I am telling you that ground is not in possession of the Director of Sports and Youth Affairs. It is done by the Smart City. No, I don't know whether they are going to hand over to us or not. I don't know. We have not moved any letter of correspondence from the Smart City, or it is vice versa. That we will take it into the. तो एक unique project असतलो, so we are planning for that. So you are planning for Yeah. So by when you will be come out? Definitely, come out actually. with the plan? By when? पण ऍक्च्युली ऑलरेडी आम्ही इन पायपलायनान आसा. आमचे पयलूचे मुख्यमंत्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर त्यांचे जे यादीक आणि ताणीन तो बांदोडकर ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड तो मोठे स्वरूप ताका दिवपाचें आमी ऑलरेडी वी हॅव टेकन अ डिसिजन अँड आय थिंक नेक्स्ट फायनान्शियल इयर वी आर गोइंग टू कीप दॅट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.